Kasalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipanakkel ti katugangan, tinasaya at amanugang. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibyan! Kasano daytan Martin, awan man ang trabaho. Sapay na ibusan ti bagas tayo. Kasano adi maibus ti bagas tayo? Kat ipadpadawat mo la kadananang kan tatang mo. Anya nga ipadpadawat asasawam. Kaano pa'y ang nagpadawat ak iti bagas kadakwada? No, kas di nga wanak. Ay unay kan Martin. Kan may sa no padawatak man ida, awan dakes na tanaganak ko ida. Kumaano nagbannugam, saan mat nga rod? Anya? Oy Martin, saan ko nga ipadpadawat ti bagas tayo? Nang runa pa'y no nagbannugam, taamok ti ugalim. Imot ka, uray dagiti dadakkel ko, imutam ida. Natural. Nagbannugak da ita. Ingka mangi remedyo iti bagas, awanan maisaang. Ay, sika na. Impadawat mo, di sikat ti mga remedyo. Saan ko nga impadawat ti bagas tayo kunak manen, Martin? Di mo ulit-ulitan dayta, taawan kinapudno na. Oh, adtuyan ti bulbuluda, manang. Ay naading ko, agyaman ako na Talaga nga awan amok asabali apagutangak, no di si kala ang akabsat ko. Tano ni nanang ti pagutangak, agungot mananday dyan. Sapay jakpay nabayadan ti sigod nga utang ko kankwana. Mano aya ti utang mo kanina, anang, manang? Sangaribo, Ay, Ay, agyaman manan ading ko. imbaglangan tadanayra na naidulin ko. Alang arudan, inakaon ta inak gumatang iti bagas may. Ay, nakaluto ak matlaan. Bagad, mabisina kaon. Wen, Umuna ako naman. Itayak pa yung mabisi. ay naurahin tabiitan adag iti ubing. Tanapandalain subli tay labban ni nana suling abinulod ko. Mabisinak nga rudahin. Apay numaulserat? Adda pang paagas mo kanya? Mala, umuna ka nga ruda namangan. Taurayik dagiti anak ta. Anyat si Danaya? Dinengdeng anasagpawan iti ikan. Ala. Umuna ako namangan. Anya ka matan lakay. Inibus mo matan ti sagpaw ti dinengdeng. Di mo imbat yan dagiti ubing. Tapno makasurod ang agsida itinatang. Uray kumamot sagay sa dalaang nga ikan No adda sagpaw ti diningdeng, saan danton asidaen tinateng. Tadjela sagpaw na ti sidaen da. Nagadukat arason mo. No di ka katrawag, salbag ka. Tatang, nanang, ingkatangan kayo, tisidaan niyo akarni. Ay, nay. Ay, agyaman kami. Barok. Wan, nagsweldo ak namin itay, Ketni. Nakisyenda ako, iso nga ingkatangan kayo na tisidaan niyo. Ay, ay, kastaman baraw. Ay, pagyamanan mi unay Ngamday, ay una ti pamilya mo wine. Imbes nga igatang mo iti si daon, may. Igatang mo kit da iti si daon dagiti anak yo. Barok. Sang kay madanagan, tatang ka nanang. Adu dagiti ginatang ko. Iso nga inyalaan kayo latan. Alang araw, di mo baybayan ti pamilya. Katagyaman kami wine. Wan, tatang. Ka madanagan, kastala ti biyag. Ilakam ti katukangan, iti pagsayatan, kunada nga rod. Ay na. Agyaman kami no kasta, barok. Ay, nagsayaat ka, amanugang. Martin, inak ije balay da Mrs. Lee. Inak tumulong nga agdalos ije balay da. Agluto kanto iti pangaldawan nyo Agawid kanto. Tasi kanto ti agluto. Saanan tamaki panganak kun ijay. Isurot mo dagiti anak mo. Anya, ay sus, nakababain mat. Ano isurot ko pa ilayda? No kasta nga rod, agawid ka nga agluto iti aldaw. Katsi ka ngay nga agluto. May mayat mo't lang no sikat ti agluto, tanay mimas. Di ko namkit day. Sadot ka, salbag ka. Ay, na. Nagdagsan to'y hapkaban na bagasin na ya. Ay, na. Di mo,
tinday ta masabat ka. Ay, Martin! Sublatan man na ito awit ka. Ay na. Nagkuna ngamin nga agawit kayo iti di yumawit. Ay na. Ita kayo man lang. Ay, na. Ay, nagalasin day siya manugang. Ay, linabsan naklatan ti lukaw. Di naman lasin ublat mo ti awit ka, abagas. Kat itulod na ko may jibalay may. Ay, nasuron ko iti day siya taon. Basuro na ka talaga ka ni Martin. Di nakpaya mo at tulungan may. Ay, lakay. Amo na marigriga tanak iti awit ko, ahaf kaban. Linabsan naklaang, adinak man latinulungan. Ay, bye-bye amo. Aha! Wampay sirbi na dyan manugang. Naimbag pa hindi ambo tambo nak ngay sakay. Lakay. Doon niya ka tinangayatan ni Doryakan kwa na. Sa daw, pwa! Ala, bay amon ko nakmat. Sana balay, tana isang putmon dito balay ti half kaban abagas. Wala. Ang amsan aday tati pakaluksawa. Budi ka tay manugang mo sa daw. Ha! Soron ko ni tikas niya klase ti tao kan manugang. Lakay. Awan pa'y pakaay-aywan iti day dya manugang. Soron kaon! Agyaman na. Nalpasan. Manang Doria! Ala! Sige tagbalbalsay. Kapilitan aading mo. Tano diyak aramidan. Awan mo't pagsungrod na eh. Sapay awan igatang ko iti LPG. Ay, piman kamet manang kuaya. Adama asawam. Gamapay ngay asan ngay su tagbalsay. Ay katsya kun Tadyak mauray nga aramidan na dayta. Ang manang trabaho ti lalaki dayta. Uray, takabaula ka din ko. Ay, una yun. Piman kamet manang ko. Si kapay anak ki asawa. Tanakatumpong ka iti awan nakem na nga asawa. Ay na, piman kapay manang ko. Martin, umay ka man agbalsik ita ijay balay. Taawanan ti pagsungrod may. What? Siya? Pagbalsigan yo? Awan mo't ti aramidam. Wendo, adda ka din napatid nga aramidam. Ita, Awan, nanang. Angam jaket agbalsig. ay tangdanan kan Basta umay ka agbalsig. Nilangan Doria ti pagbalsigan yaw. Da- Kabalan na may. Anya! Jak makabalsig, tanasakit ti sikat kaw. Ay, dalpas matlangan. Ay na, kung na nga ipabalsig ko kan ni Orlan. Tadimot kayat ni Martin ti umay agbalsig. Uray tangdanan may kumakan ni nanang yaw. Nay, nabalsig mo mo igaya main. Wan, tatang. Sana bali tao matsarak ko ita Domingo. Iso nga inmaya kon atap no, imbalsigan kayo. Malaa ka si kakarodan at itangdanak. Apo tatang saanen. Apay atang danan dakpay lang. Kaslasan da ka manugang no kasta. Ay na, ambo manugang ka. Nagsaya at ka kita manugang ay. Ipanakil ka talaga manugang ambaw. Ay, pada kalakay! Dumagas ka pa dito yung parangan mi Uy, pada kalakay. Umay ka, pada kalakay. Tagmerinda ta. Ay na, sige man. Ay na, dumagkasak man ngagpaiso pada kalakay. Pag isaw, agmerinda, kumani di nakita ka lumabas, pada kalakay. Naimas ta merienda ma pada kalakay. Ay, wan, pada kalakay. Kamutay kan kapay. Ay, mabit lang at ay nakmangalay ti kapay. Ay na. Ay, agyabanak pada kalakay. Ay na, kaya pada kalakay. Ay, wan gayam. Ay na.
padak alakay. Damagak man kan ka. Kasday ka di atalaga ti ugali di manugang mawa di Martin. Apay? Una, taiso ti nayabak at ang danak amang sukat iti dideng ti kusina may. Agam, ay na, pangaldawan. Ngam di pa naikapat ti dideng. Ay naawan, padakalakay. Saan ko amay panakal na dyan, manugang ka. Niyambo manugang ko ti talaga anasaya at manugang. Aya, Hanggang nun ni Martin, tukak. Kanya kay ti pagkarit na dyan. Sadot lang aro dahin. Awan pa'y respeto na makada kami akatugangan da. ay, kasta aya, padak alakay. Ay nawain, padakalakay. Iso ani ambaw ti idayaw ko ang manugang ka. Ngamen, ay nagsaya at ang manugang sika. Responsable nga asawa ken ama ti pamilya. Ay, sabagay, pudnot ako na padak alakay. Ta nakitak iti na minsan, ang nakasusoon ni bakit na iti linaban na. Ay, Yung sarsarunon lang ni Martin. Di na pa'y sublatan, Mike. Tadikat kaasi di asawa na. ay wen padakalakay. Talaga asadaot. Ni ambo ati panakil ko launa yung manugang. Tamalaksid ang nagagayt. Amo na kami pa nga respeto akatugangan na. Talaga nga ipanakil mo launay ni Ambu Manugang Ay wala. Sabagay, tay kunada nga rudan. Ipanakil ti katugangan, tinasaya at na manugang. Ay, gusto ta ko na ang padakalakay. Hmm, Ipanakil ko launa ni ambaw. Nagsaya at amanugang sika. nagalasan tinadamag ko nga ibagbaga ti amam, Torya. Nga niya. Nga dayo kanu nga ipanakkel na ni Ambu a manugang ngem iti siak. Ha? Intun masurunak, tutupak ni tatang mo. Tanya ti aramidam. Bituga ka. Anya, talagang awan na kamo anya. Bitogam kit din ni tatang. Kat isumat ti mangirugrug iti di mi pagkinawatan. Ay, oray siyak Martin. Kanunungak tinakuna ni tatang. Amas ipanakal na ni Ambo ang manugang dangam iti sika. Ngamen, awan mo't survive. Anya? Talaga man. Anya kumamot ti survive, malaman. Irresponsable kan to pay nga ama. Agawam to pay dagiti anak mo iti makan. Awan kat na kamo Oh, agto'y tinatgadak bakit? Ingka gumatang iti naimas asidaan. Nasaya at magtadanat gadam. Una, taintad ni tatabag to tay sweldok ang nagkarpintero iti balayda. Nasaya at no kasta. Gumatang ka iti naimas asidaan. Inakla padigwan na ng kantatang iti basit asidaan. Anya? Una, taimbagak apadigwak ida ita. Saan ang mabalin? Anya, Nagbanugak day taing gatang mo iti sidain. Iso adi mo ipadawat. No nagbanugam kuma, di sige. Ura ipadawat mo amin. anya, basit matladay ito ipadigaw. Kan imbagak adidan agluto iti sidaan da. Iso anam namaan da to'y ipadigaw. Padasam nga ipadigo day tata disnugak tangangam. Anya! Ah, Ha! Aday ta! Indi sokon iti lamisaan day ta nagbanugam! Ito pakunto pa iti tarupam! Sigay! Lamutam amin! Tangay nagbanugam mat ako nam! Ha! Manipod ita! Isinamon ti kalderong! Salbag ka! Ay na, ami ading ko. Apalan ka talaga. Ngamin, di ka agkonsumisyon iti asawam. Ngam siya, ay na, bumakita ka dagos no kastoy. Kat, talaga mo tabi makutan tay tsura manang. Nauma akon iti ugali ni Martin. Iso aday jay, insinak ti kaldero na. Anya? Makamon iti kanan na. Tamakamuak matan iti kanan mi kadagiti anak ko. Anya? Ay unay daytan. Ay wala din ko. Nauma ak ngaminan at talaga. Dorya bakit? Inapoy lang tinailuto ka kanak. Tawan mo't iluto ka si Dag. Mabalin ka di nga ibingayan dak iti si Dayo abang oh. Saan ang mabalay?
Maako ka di ti konsensyam, ngagsidsida kayo iti bangos. Idinto ta siya nga asawam, kat awan sida. Ay, katanya ngay nga raw. Makamu kamutan na itibiyag mo. Ah. Tasyak, nagbanugak da ito'y Martin. Kastala tibiyag Kanya ti kadam dito'y balay ti manugang ko amanakam, Martin. Ha? Sige ambaw. Inakon imay ko lain subli to'y binulod ko anatadam abuneng mo. Sige, tatang. Inakaon. Sige Martin. Panawan ka pa dito, Iwan. Noon niya ka tiaramidem dito'y Adi ka kumapan ag trabaho. Tapno da ipakan mo iti pamilya. Anyan ti panagsasao ti katugangan ta kanyak ambo. Si kala ka na yun ti pampanakal dagiti katugangan ta. Masairak. Kastala ti biyag, abirat. Dumteng lataw ti pakasairan. Yamket di, agbalin ko makakarit tayo takyan ka. Ha? When, abirat Martin, agbaliw ka, tapno maragsakan mo ta, dagiti katugangan ta, kan kastamat ni bakit mo. Owan, abirat ambo. Sige, aramidak day ta. Gaputa talaga apapanawon na ko ni Doria. Laglagi pem, abirat, tinasayaat nga asawa, naragsak ti pamilyana. Tinasayaat ang manugang, ipanakkel ni katugangan. Awan, abirat. Laglagi pak day ta ngayong bagam. Ang balbaliw akong nagpaisaw. Tapno agragsak mat ti pamilyak. Ala, nagsayaat man launay dito, abirat. Itan tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ipanakkel ti katugangan, tinasayaat amanugang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.